دما خوش ببینرین هجا ایرو 11 ایران 2023 روزان روشا دوشمی بویر و گشادان هری سرکه و هری بالکش یعنی سرانسری جهان رودانه امی جاره کدن هول بدن دنوا 20 دقیقه نوچین جهانی ده شواره پیشکش بکن. بله جاره کنه دما خوش ببینرین هجا امی ایروژ پارزمین آفریقای دست بکن لفاسی بیلانچو ارتجا کوم بیک هاتی گراند بم جماره کسین کو جیانا خو جبر ارتج جدز دای 2122 کس درباس کرن ل عالیه کدن هم تیمن لشکری او هم جی تیمن رزگاری ین کو جوالاتین بیانی هاتنم فاسی جی هو ددن خو بگینن گوندین کو آگای جوان ناین گرتن خباتين لجرين ورزقاركرنين بشتي ارتجا 6.8 كو شوائن الولايات فاسي باكوري افريقيا بيكات دوام دكن. لغوري داخواني فرمي د ارتج ده هر کیم 2122 کسان جانخوا جدستانه. هر وها بهتری 2421 کس جی بریندار بونه. لگوری تلویزیون دولتی فاسی لهرما الهوز ناوندا ارتجی بهتری 18,000 مالبات مقدور بونه. سروش پشت ارتجا دجوار تیمین لگرین و رزگار کرنه به هویا دیتنا کسین کو دبن خربیان دمانه خباتین خوا زیده کرد. لگوری پسپوران هفته و 2 ساعت سینوری هری جوره کو مروف دکاره بی آب بجی. ها دیار کرن کو لچای اطلسی جبر ارتجی گل گوند ویران بونه. لشکر و تیمین آلیکاریه ین بیانی با کامیون و هلیکوپتران هول ددن خو بگینن گوندین دور ین کو حتی نها آلیکاری نگردنه. لگوری مالپرا نوچن آفاسی اونلاین نیوز و سایتین لشکری ین به بولدوزر و علاوه لوجستیک بارکری هول ددن رین کو جبر ارتج زرار دیتنه وکن دا کو امبولانس درباس ببن. هاتراگهاندن کو لمراکش و در دوراوی شوا سیمین لپای هف لگل کولانان و لجندن این لدروی مال رازان. دی سری ده آلمانیا و ترکیجی گلک ولاتان بری خدابون فاسه. لبلی فاسه دستپیک ده تنی پیشنیارین آلیکاری جی 4 ولاتان قبول کرد. وزارت سپاسیا ولاتین دن اینکو آلیکاری پیشکش کرن کر او گود. اف بریار به نرخاندن هرگولیا حوجداریا لهرمی هاته گرتن. ها دیار کرن کو سازین آلیکاریا مرووی ین آلمانیای تیمین خوین کو آماده بون بچن فاسی و گراندن مالنوان. لالی دن ها دیار کرن کو عربستان سعودی و پشکریه بده فاسه. آژانس نوچن فرمیا عربستان سعودی دو راگاند کو کرال سلمان بن عبدالعزیز ال سعود و میر محمد بن سلمان فرمان آوا کرنا پرک هوایی جبو گهاندن آلیکاری مرووی بو فاسه دانه. تزانین کو عربستان سعودی و فاسه تکلین دوستانه هنه. جالی دن و حکومت فاسه راگهاند کو جبو مقدورین ارتجی و صندوق که آلیکاری تایبت بیاوا کرن. ارتجا نابوری ده دیروکا فاسه ده کارسات هر دجوار ارتجیه. بله پارزمین آفریقا ام دوام بکن و جارید نوا پارزمین آفریقا ده لسودانیج مها نیسانی و آلوزیه که زیده یا شهر دستلاداریه هیا اف شرجی و ساقیا یکو و نوا دمککن ده بداوی نبه هری داوی ده ایرشکا بالفران یا لسر پایتخت خرطومه ده هری کم 43 کسان جیانا خواهش دزدان لی لعالیه کدن تاوی همو حولدانان این ناف نتوی
حتی نهاد شری دنابره هر دو آلیان ده نکاریه وره راوستاندن. رخصتنا بجیشکن سینورناس راگهاند که ده انجام ایریشا بچکن تقمنی یا لسر بازارک قربالغ لپایتخت سودان خرطوم ده هری کم 43 کس مرن. شاهدان دیار کرن که بازارا کورا یا لباشور پایتخت جالی بالافرک لشکری و هاتیه بومبه کرن. لسودان ارتش و چکدارین دجبرج نیسانی و شردکن. کوردیناتورا لزگین آریخستنا بجیشکن سینورناس ماریا پیرتونگوت خرطوم بکیمی و 6 مهند شردهیه. بورتون ده پوستاخویا لسر تونایکس ده گوت لیدیسان جی دلخوازو بجیشکن لنخوشخانه یا باشایر جبر مزناهی ترسا کل باجیر قومی ماتمایمان چکن تقمنی لبازار کتن ایریش ناسمانی و توپان دروشه کدن آئیش و انزاهین کوناین خیال کرن دوام دکن ریخستن دیارگر کو او هول ددن جیانا کسین کولاشیوان جبرتاقین قطبو نخلاص بکن و روشوک کاوسی بنافکر سودان د نافبرا سرفرمانداری گشتی عبدالفتاح البرهان و فرمانداری کوما میلیسین هیزین پشتوانیا بلز جنرال حمدان داگالو ده کتبو ناوا شر نافخویی توی بحزاران کز جبر شر مرن دور پیچا هیشی بو سدما بملیونان کز دز شمالین خبردن. هری من هری زیدج شر باندور بوین پایتخت خرطوم هریما دارفوریا لروجاوی ولاتن. هزین پشتوانیا بلز خرطوم و پرانیا باجارین جیران ام دورمان و بحری کنترول دکه. ارتشا سودانیش بو وگراندنا وان هریمان گلک جارانی ریشین هوایی پیکتینه. هفته بوری هات براغاندن کو دیریشا هوایی ده دو جزاروک هریکیم 20 کس مرنه. تاوی کو دولتین یک بوین امریکا عربستان سعودی ولاتین دن هولدانه کو دناف برا آلیان دن نف باینکاریه بکن لی حتی نهاتو انجام بدسنکتیه. پیامین آگر بسته جبو و گوهستنا سویلان بو هریمین اولشی تکچون. بربنرین هجا لطقیا ولاتین بیست به انجامنامه که بداوی بون جبر انجامنامه ده روسیه نه حتی شرمزار کرن و جاری اوکراین دلتنگ بون لی هم وقتی که یکیتی آفریقای ایدی جی خود دنوا کمای بیست ده گرد و جاری لسر کوریدور لحفکرنا بازرگانی اکو هفریکی بچینی را بکجی حتی لحفکرن. لوتکیا لیدرین گبیست یا به مازووانیا هندوستانی پیک دهات بداوی بو. لپایتختا هندوستانی دلیهیانو اندامین گبیست به فرمی یکیتیا افریقیا وکی اندام کنو قبول کرن. پیشکتنا نافبوریش بو سروک وزیر هندوستانی ناریندرا مودی که ولاتی خو وکی نونری ولاتین پیشکفتیم باشور گردونی دست نیشان کر وکی سرکفتنه که مزن هاته بناف کرن. دلوتکی ده یکیتیا اوروپایی دولتین یک بوین امریکا، عربستان سعودی، امارات و هندوستانی لسر آواکرنا کوریدورا بازرگانی یانو و برفره کوی اوروپا با ولات ناوین و گیری بدل حف کرن. ده دربار کوریدورا نافبوری ده که ده پروژه چینه یا یک کمبر یک ریره هفکاری بکه نرخاندنه که انسیاتیفی هات کرن. داخویانیا انجامنامه دجبر ایریشا روسیا یا لسر اوکراینا نهات شرمزار کرن ریوبریا کیوی دلتنگ بو ولاتان تنی بریا تندی کنترول کرنا آخی شرمزار کرن. بردف که وزارت کار در یا اوکراینای اولیگ نیکولینکو هلوستا ولات خل همبری انجامنامه اشکره کر. نیکولینکو سپاسیا ولاتین کو دخوازن بردکن تند نیشانی روسیا بدنجی کر. لالی دن سرک وزیر آلمانیا اولاف شولز جی دیار کرد که اوج داخویانیا داوی رازینه و جوینا بلندا گبیست و کلوتکه بریاران بناف کرد. شولز دست نیشان کرد که ولاتین گبیست به نویسه پیامک زلال دان که یک پرچبونا آخا اوکراینای بکومانه. وزیر دروی روسیا سرگئی لاوروف جی اولوتکه و که سرکفتنه که دیپلماتیک بناف کرد. لاوروف بالکشاند
کو موسکو پیشی هولدانین روژاوایین جبو اوکراین کرنا روژاوا لوتکهی گرت و دازانین کو دداخویانی د ناو روسیای جارێکی جی نهاته بلیفکرن. گبیز جنوزده ولاتین آبوریا خویا هری مزن و یکیتیا اوروپای پیکتی. اف کوم جسیان دوی نفوسا جیهانی تمثیل دکه. ای سال سروک روسیا ولادیمیر پوتین و سروک چینی شی چینگ پینگ بخوا بجداری لوتکه نبون. بللسر آخا اوکراینیا کو جالی روسیه و هاتیا کنترل کرن مسکوی هلبجارتن ایک بیک آنی کمیسیونا هلبجارتن یا روسیه را گاند کو لحرمین کو هلبجارتن بیک هاتیا پارتیا سروک روسیه پوتین جساتی هفته قزنج کریه. کمیسیون هلبجارتن یا روسیه دیار کرد کو لحرما زپروژیا خرسون دونتسک لوهانسکین اوکراینی یکو هاتنه دست سر کرن هلبجارتن بیک هاتیه. ده هلبجارتن کو هشتی ایلونی دست بکر و ده ایلونی بداوی بونده پارتیا روسیه یا یک بوی بسرکت. لگوری چافدرین سیاسیین مسکو هاو دده هبون آخویا لحرمین روشداد و باشور به ریا هلبجارتنان راوا بکن. حرمین نابوری جهینا جعالیه دبن کنترولا روسیه دنه. لگل نرازبونین لقادا نابنتوی جی دی ایلونا 2022 ده رفراندوم لی هاتبون کرن. کیف و هوالبندین وی راگاندون کو هلبجارتن نقانونی نه او شرمزار کرن. لولید شرحینا جی دوام دیکه اوکراین دیار کرکو وان دست به ایرشین دشبر کرنه. هلبجارتن جبو هلبجارتنا والی وکیلین حریم او مجلس شارداریان هاتنه کرن. انجامین هلبجارتن جی سپریز نبو. اف هلبجارتن بریاوان هلبجارتنان هاته کرنکو و کاربه ولادیمیر پوتین حتی 2003 لسر دستلاداریه بهله. دی پایین کو هلبجارتنین سروکاتیه ده دست پیکا 2024 ده بینه کرن. بلی ام به گفان دوام بکن. گفین دنابرا اسرائیل و طهرانی ده داویا و نایه پشتی که ایرانی را گاند که او گف لبیز جهویان خوار که او بکشن و جاری دورا گفان حتی اسرائیل سروک موساد استخبارات اسرائیل جگوت او آمدن که ایرشی دل طهرانی بکن. سروک استخبارات در و یا اسرائیل موساد داوید برنیا ده کنفرانس که اولهی ده درباره گفین جی ایرانی ده داخویانی ده. برنیا دیار کرد که او آمدن که ایریشی دل طهرانی بکن. افگافین اسرائیلی دمکی دیا کو ایران هدف گرتنا 20 جهویان پیلان کریه. هر وکی دیار کر کو وانو هوالبندین خواه پار 27 نیشین ایرانی آستن کرنا و گوت. اف کمپلو جالی ایرانی و هاتنه پیلان کرن و ریوه برن. نهاشی هول ددنی ریشان نو ارگنیزه بکه. داوید دست نشان کر کو پیام آوان گلکی زلاله و ها گوت. بلا ایران گمان نکه کو امی خواه بکینن وان. و عدالت جبو حمویان پیکوره. اف دما بوری ده هاتیه اثبات کرن و امی ده پیش روژ ده جیدر بخن آستا پیش. برنیا دیار کر کو اسرائیل و لپای آجان و فرماندارین طهرانی یند کمپلوی ده جه گرتنه بکهون و گوت. اوی لإیرانی لناوندا طهرانی حساب بدن. اسرائیل کو ایران به برهف کرنا چک نوکلری توانبار دکه و یک جخوره وکه گفت بینه. لو ماجی اسرائیل تهران جبو خوکه دشمنی سرکت بینه جالی دم و تهران جی اسرائیل به ایریشان لسر زانیار و فرماندارین خود توانبار دکه. بلی هر داویا هفته ده دو کشتین هم امریکا و هم جی کانادا دنگاوا تایوانی را درباز ببون همه پشتیویه که ایدی چینی جاره کردن تفگیر خویا لشکری یا لحریم دجوار کربو هر داوی وزارت پاراستنی یا تایوانی را گهاند که پشتی کشتی درباز بونه ایدی لگراوی سهونه بالفر و کشتیه که شر یا چینی هاتیه دیتن. لنیزی تایوانی لیو تفگر لشکری یا چینی هاته تثبیت کرن. هاته دیار کرن که 2 و ایرو 26 بالافر و 13 کشتین لشکری لدردورا گراوا تایوانی کتنه تفگره. لگوری وزارت پاراستنی تایوانی جسر صبح دوشنبه و
13 balafirên din jî hatine tespîtkirin. Wezaretê diyar kir ku keştiya balafiran a Çînê Shandong roja duşemê jî li başûrê Rojhilatê Taywanê hatiye tespîtkirin û keştî ber bi Rojhilatê ve çûye û derbasê Rojavayê Pasîfîkê bûye. Çîn girava Taywanê wekî yek ji parêzgehên xwe dibîne û peyamên hege hewce bike ew ê bêdûdilî bi darê zorê ve girêdayê axa xwe bikin dide. Rayedarên Taywanî ragihandin ku 22 ji 39 balafirên vê dawiyê hatine tespîtkirin xeta navendiya Tengava Taywanê sînorekê nexuyayî ku giravê ji parzemînê vediqetîne derbas kirin. Wezareta Palestîniya Taywanê got, artê ji nêzik ve çavdêriya rewşê dike û ji bo bersiv bide balafir, keştiyên deryayî û sîstemên mûşekiyên bejahî bicih kirine. Berdevkê leşkeriyê Çînê roja şemiyê got, piştî ku du keştîn Amerîkî û Kanadayî di tengava Taywanê re derbas bûn, leşkerên Çînî her tim di rewşa amade dene. Hêza Deryayî ya Dewletên Yekbûyî Amerîkayê ragihand ku derbasbûna keştiyan a ji herêmê dilsoziya Amerîka, hevalbend û şîrîkên wê ji Hind-Pasîfîk a vekirî û serbest nîşan dide. Washington li gel aloziyên bi Çînê re hevalbendê herê bihêziyê Taywanê dimîne û radigihîne ku ew piştgirî didin mafê giravê ku biryarê li ser paşaroja xwe bide. Li vî tevgera Dewletên Yekbûyî Amerîkayê û hevalbendên wê yên Rojavayê ya li tengava Taywanê û derya başûrê Çînê dibe sedema nerazîbûna Pekînê. Belêbînerên hêja îro 11 îroniya ku di dîroka Dewletên Yekbûyî Amerîkayê de rojeke bi êşa ku di êrişa cetên El-Qaîdê ya li New York û herêmên din pêkanîn de nêzî 3000 welatiyan Amerîkayê jiyana xwe ji dest dabûn bi rasthatina salvegerê hem li New York û hem jî li seranserê eyaletên Dewletên Yekbûyî Amerîkayê merasîmên girseyî pêk hatin. Li seranserê Dewletên Yekbûyî Amerîkayê çalakiyên bi bîranîna 11 Eylûlê têne ledarxistin. Ev çalakî ji bo bîranîna mezintirîn êrişên terorîstî yên di dîroka Welêt de ne. Derişên terorîstiyên 11 Eylûna 2001 de nêzî 3000 kesan jana xwe ji destan. Êrişa terorîstî ji aliyê El-Qaîde ve hatibû kirin. El-Qaîde wê demê 5 balafirên rêwiyan ravandin û bi wan balafiran êriş pêkanî bû. Derîşê de kesên sivîl hedef hatibûn girtin. Lewma di 22yemîn salvegeran êrişên terorîstî de welatiyên Amerîkî li seranserê Welêt têne bahev. Merasima bîranînê li New Yorkê, Pentagon, Pensilvanya, Alaska û cên ku êriş lê hatine kirin têne ledarxistin. Serokê Amerîkayê Joe Biden piştîgera Hindistan û Vietnamê ber bi Washington ve diçe. Biden dê beşdarê merasima li baregeha leşkerî ya li Ankoragê tê ledarxistin bibe. Biden dê bibe yekemîn serokê Dewletên Yekbûyî Amerîkayê ku li Alaskayê vê salvegerê bibîr tîne. Li Dewletên Yekbûyî Amerîkayê li gelek deveran jî welatiyan bi çalakiyên wekî bêdengî, lêxistina zengilan û pêxistina mûman bîranîn organîze kirin. Şaredarê Joe Murat jî balkişan ser bîranîna wê rojê û got:
ام تنê civakek piçûk in lê ji me re girîng e ku em van bîranînan bidomînin. Li gelek deverên welê jî karmendan karê xwe rawestandin da ku beşdarê bîranînan bibin. Cîgiraha Serokê Dewletî Nêkû Amerîkayê Kamala Harris jî wê beşdarê merasimê bibe. Axaftina siyasetmedaran wê di çalakiyê de zêde cih negirin. Li şûna wê dê mafê axaftinê ji xismên mexdûran re bêhiştin. Belê nûçeyên me bi dawî bûn her şad baxtewar bin.